clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan Sorkar nalak fair Rawhse ti thu pui manga pulal lian thanga thuziak ngainom tak mai le bengwat thak em mai kan ngai thla ho le anga tuna ilongai thla ang tun naya Mizoram police noya police constable lakha affair hle in kashia Sorkar thu nei tu te an fak om katitak zet police atam tham dewa lakhi aom zeu to tun chum anga fair hi aom to angem o kati heti anga fair taka nalakhi chunjom zel ni se katitak zet abikin nangnet ngat hi chu fair takin lak ni zel se katitak zet ani ani lo chuan kan thalai te an beidong mayang ti alo om tun chuma police constable laka tling zo talo te po an vui lo via win ka hria a chan ni thei chu a fair wangani fair taka tin lo chu anat dan anep deuh nge yang Sorkar nalak affair chuan thalai te in elna thiang hlim mangin anin elanga a thale atlinga piang lak an ni chuan ramtan po an thok hlok le zual don ani chuti rualin Sorkar na thok lak ani don hian Sorkarin ngun takin ngai tu na seng se katitak zet Sorkar na thok hoin in dailo anin tia an office kal hian lo thu mai games khel chol lalem lova office lo chu asan ma ni room lowa lo om dai le adang te mu le hriat tur a om le thin Sorkar na thok ten kan budget atanga an chan hnem zia kan hria chu wangin mamo top lowa chuan Sorkar na thok hi lak bel ni lo se an na thodan kalmang hi tidang lam ila tuna an din mun ngai ringa hian department tamzo ki chu tunai hian anin dai theinge in arin om ani lo chuan kan budgeta mi pui chan atlem chhozel don ani tin Sorkar na thok thita te IOA an chung te lak thin compassionate ground hi ti top mak ni se katitak zet abik takin police anwar zualin ka hria Sorkar na thok omlo na chung kwa tam tak anom laya an chung ta thi IOA lakhi atrul lo hle in ka hria Sorkar na hi in hlan chon chia ka ngai lo thina chu arun thak tak zeta chuti rol chuan Sorkar na thok lo po mithi anom ve reng Sorkar na thok chung ta chuan sumtam tak lak turan neya all pension scheme in a huam chin te phei chuan thlatin lo an chung ten an la thei Sorkar na thok lo chung te an thi chuan an liam ani mai chu wangin Sorkar na thok chu fair takin atling nge ati thatdan in totin lak zel ni to se kadu tak zetani ole khati zong kha ania thu thatak chiar tu ron chop chok tu pulal lian thanga chunga lom thu kan soi tak zet ani ole apan hina tan chuan electric manawanga Vanduaina Thleng thin kan Bawhzui don ti in PNE minister puef roding lian chuan July ni som pahni sang ni som ni panga khan di aizol post ashila chu kan ngai thla ho lok don ani tuna ilongai thlang lang electric manawanga Vanduaina Thleng thin kan Bawhzui don PNE minister tun haya electric current manwanga Vanduaina Thleng pal aom zawa a thlen to lo na turin department lamin ati theichin chu an Bawhzui don ti power and electricity minister puef roding lian chuan soi tu thar thedar tu ten an zona PNE minister chuan tun naya Mizoram chimlam power pek le mandan an zir chianga siam that nga ya tamrualin mi puilam po hriat lo na awanga in thada le palzam atam ti an mu thu asoi kumsom thum kalta electric shui kalna atana ban anpun tun nuwa abul naya in sak awanga electric shui le ban nena in nai taka omta electric ban on tur ven na thir tlon lak bo electric shui lo ta fulta thlengin a om ti asoi tun naya electrical accident awanga nunna chan le hliam tur hriat tur a om nuala department point shom kan ti hle zang na dom na andon thei angte pe ngal mai kan du lain kalphung zom tur om ti mazak angaya
kan phak tok atam lo ani poin kong engamotala pui kan tumani ati electric ban an phun na le a hrui kalna chu an phun lai kumsom thum chuang liam ta chuan a hnok lo lain tuna chuan abul hnaya in sakawanga chenna in le van tlang ta na hnok le lo om ni theita a om nuala department tan sonkul zung turin sum an nei boxi lo wangin mipui khotlang po in sakle mason na thona konga hriat pui tel thin se atu langin department hriat ti thin se an du hle ti PNE minister hian asoi ani PNE department ho tu ten zona an chandanin tuna hian an department a sangson post chu sangni za somnga panga ania heta hian post zariat somni panga chu no kha lo ani dan turang takin kaldon ta ni se engineer office a thok tu le thir banalon tu thlengin tuna thok tu omsa baka thok tu an mobile za chu sang thum zakwa ani zirtop ni vekhan PNE minister ho hian department ho tu te an thu khoma electrical accident thlenga sorkar dan anga nunna chan le hliam tuar sorkarin chomdolna ex gracia apek theyang chu rang taka pek tura malak arel bungtlang sauta accident thlena mun chu ramria duty BSF ho line ania BSF po line siam thatura hriatir ni in huntiam chunga an siam thaloni chuan power supply pek lo mai ni se ti in an rel ani ole khati chin zong kha kan chiar tura chu alonita a claim zong kan soi belanga Mizoramin power minister kan nei nual to a power minister dang te an thalowa kan soi sel kan soi chia tin ani lovin zep thu cheng lowa tun chumang a power minister changle a department ngai to hi an lom lovin ka sia nang mani pon lo chikin lo ngai to ve thin ula anina taka chuanin ate berachanga alian ber thleng hian puma rawa hian a department hi angai to in avil ne wat hle in ka sia zoram tan theito pin atangani ti kha a hriat thei bokin ka sia tin kha kan ngai thak ta kang khanin electrical accident hi kanram chunga anom treu to a then khat pe chuan nun na an chana then khat ram tuilei lowin anom boka an vanduai em maya an khongai khak em mai ni chung ho chuanin ngai tua tu an mamoa ngai tua thei tur chuan sorkar tha le sorkar chak an yanga ya ani lo chuan are em thinani accident tok te hianin engemo claim turte an nei ve thina chung chu sorkar chak lo chuan accident tok te tan hianin aboi khakin are ema kum som ni nuate tiang khanin an claim te hi an mu ve chau thinani chu ka hriat dan ania amaro chu soipui theilo kha anom do na chung apo chuanin a soipui tu nei velo te tam phei chuanin an tuar tlok mai thinani tuna ero chuan vandoi khak taka accident lo tok pal te tan po ngai to tu tur sorkar tha alo piang ta vanduaina tok tan a thamon thlak viau donin ka ria an lompuyom tak zeta kan van nei hle ani kan minister te hi an chang ema power minister pumaro po hi a thei pato phian a chang ani a theina zong hi a hlana ataka mutu le hretu kan ni vea chuwang chuanin a soidan hi ka thiam tok lo thina thiam taka han soi ka chak hle mai amai ro chu ka soi thiam thin si lowa mi puite po hian kan minister te hi zoram tan an chanzel theina turin thei pato kan chu pui apoi mo tak zeta sorkar tho pui mai hi kan zawaya tan kan zawaya chakna turani ti hi kan hriat thar apoi mo in ka ria chuta tang chuan kan ram hi ding chuak mai don ani kan ram hi adin chuak kan du veka amai ro chu kan du dan ki hi alo dang thin chuta chuan kan ram ding chuak tur chuan kan thlan chuak kan minister te hi an tran angaya an thale zung an theina zong an senga chuwang chuanin kan tran pui an poimo a tin chong trai pui thleng pon an poimo hrisel na tha an nei te hi poimo ani ole khati zong kha tun tumata na kan ti thei chu alo ni le ta thlir tu le ngai thatu zong ten khoi takin comment section lama kan mudan e kan ngai dan te milota lan sak theu tur chewin in khoi na karon ngen chewani tin khoi takin milo like sakin milo comment sakula
ka thayang to ka ron ti chu ve teng te hi khoi takin min lo share chu asak thin ula ka du hle mai in khoi na karon ngen bokani tin min subscribe lo poina min lo subscribe zel tur chewin in khoi na karon ngen tak meu meu ani e